karas nak sibuk kari. Kami yang reno nganten ngajak nalingsir. Amang ketu perak yuk kawin lari yuk. Kawin lari. Dijang dan bani kawin lari. Ade. Domplok truk nyen. Perak. Dijang. Ada nambe yang nganten jak beli karas. Bebas aja nak jabe. Timang aja dua gong tadi pramisuari. Tadi nak gede, tapi rabine dua. Yang ajak ke jalan-jalan mimi, dua gong jalan McGregor dah. Ampun nang kayun, ageno geningan kinalit-alite. Gen. Gusti Ayu kekirik bang kiwo. Gusti Ayu rago cerik ngajak nak duo. Kenten kadeno cucuno nya ampun nang kayun. Amit. Bosun. Tangiran, amit. Senya. Tom, tidak nganten dia nak dua. Nih. Nang makan apa dong? Pangseng padha kan lamis keto masih cai perak. Ayo Dijang. Cai uli di jo. Dijang wantah parakan tetata dan Gusti Lingsir Dijang. Rumah se cai. Dadi parakan tetata dong wake uli jagat nak kegomah. Madangking Gusti. Nak mudian kaden ci wake dini. Arsan Gusti. Sing adeleng mulo. Dadi pate delek sani. Bang sido mesti kang jagat singar petong kelawan nak kegomah. Punike kayun ni Haji. Ini ada galah melah nih. Ada pejalan nih patut dulu cening. Yen sikot mirip dewek ceningnya. Sing antas bakal menjangkut di gedong iring dan aki agong bantuane mirip. Coba aja ke ke gedong. Jaki pa kang awake maluin na selinga bang. Nggih, yen iringa ke gedongan kino Agung Lingsir jak melingap. Yen takeno yuyu, udang ayu melingap sirap. Tidak nyakit ang ulo nati. Udah nyakit ang ulo nati melingap. Pakton. Ini sanang perihan cening. Kantong agung sigar pedong sadeta. Branone kesugiane yang dadi kapo ban bapo kisit yang sekebedek pang makejang ada di Karang Kepatian. Dua bisnis Pak Gusti. Apa? Pang ada lek-lek bisnis. Ini madan Gusti Patih KKN ada nih. KKN. Gusti, yang dados antuk pinunas titiang sampunang margiang sane asapunike. Wenten banyak rari suning napi dados tinggi Gusti. Dalar titiang dados parakan titiang. Awak itu kecepok langsung ke nale. Ini keto-keto kan sama tengken cik. Mengkeken. Aji, di subane kena-kena hangkiang, kekena subaji. Dadi rabi ya kone tiang dadi rabi. Sake wala aji si subenawang. Yen dewek tiang nenenan, kadang nak nyem-nyem. Sengkangin, sengkau. Nih jani namping yang linggih anak gede adanya dua agong, raja, sing penuh bentiang ji. Aji nak ngoreng-ngoreng tiang. Yen buka menjalani nak bapun entah senduwen. Doren cening ada bapun untuk sing sanang cening sumenang sayo. Yang ngiring ji. Nah, Makin numun Gusti Lingsir kaping kalih Gusti Ayu. Di anak makin pacang dados rabi ngamal jagat. Semalia karyan Gustine nenten becik puniki. Titiang puniki sarang kali karbangyang dados parekan. menitungan cil kemudian. Icen titiang karyo sane tetepan kiki nang dados kepala bagian. Iya. Nah, ya segitu bocor rahasia. Aji bocor rahasia Aji. Misi kan kita libat. Bang. Kiwala sikot aja kopang ieu nih. Rara. Titiang pandai. Yang cidok tadi kepala bagian. Nggih. Beres. Bang Adong ngajak goban cini ngangkat dari kepala bagian. Bagian nongos-nongosin WC. Bang, Bocoran. lan bocor rahasia. Aduh, Ji. Wera. Jeng pecat sepan. Ripit senggus aja nih semua liwatan. Mangkin puniki pinunas titiang Gusti makaryo ring puri sarang yanak mangdo becik panyake mangdo nenten uning. Titiang tutup mulut. Angkat titiang dados camat niki dados ajudan titiang. Bang tae. Dadi camat. Iya. Weh. Dongnya antas gobone kene tadi camat. Uning. Aji kan Ji. Yen sobo keto perhitungan caile. Kewalu subanyak betel misi lamun penyate. Domar dadi camat. Dadi bupati sana. Tak misi. Nggih. Kirim tianak bener malu ayo. Pang cengeng gimana? Tahu can.
pedampiak ini yang pas bakti ket angga didonake. Ini pinako bukti ini tercapainya tri kerukunan umat beragama. Khusus utamanya rukun umat Inu di Bali. Sing tadi raga saling cacat dari raga agama. Benar. Bangpo kedai pekenyung solunglung sebayan tante. Kelada senoko bawa sangat teken pengling sere. Kengken. Iraga bang pekedek pekenyung paras paros sarponayo solunglung sebayan tante. Tuh subuh asas tri kerukunan umat beragama interan di nu subuh rukun. Maciri membukti. Nah. Ane lanang-lanang memutih cara hubungan ambongan tan penah katon Mosetelang kengke Mosetelan sing jo mostelang mau udang putih mau dastar putih let nget puncak udangnya nyap asa subo mau busana adat dini nyirian Iraga bisa mewujudkan program pemerintah kedisiplinan mapan uleng dhuwur ada pikenoh artin pakaian adat. Nah, apa pikenoh artin pakaian adat tuh yang udang putih itu? Udang putih kesuksemane suci kesucian pikayun nuju dalan idane lanang-lanang medastar putih medasar suci pekayun uli megarapan meyatnya mojo jahitan ngawangun tetaring gusti pang mesuci kayune do kasuk seman udang putih benar yen nak lanang supaya udang putih men yen nak istri lantas dinuju ke pura kengken to ane istri apang mau pusongan na istri benar oh gitu umpama ada atas nak mau keriting yen ada nak mau keriting dadi mengikuti kemajuan zaman sate walo yen dadi pinunase kengken sing dadi mau gamahan ke pura sing di mau gamahan yen mau gamahan ke pura kerangsukang butuh halo ciri ini Donyan setrone Dewi Kalika nungalang suku nang kleng cokor ne besek mo gamahang rambut ne inan liak itu dos nadi ko sing dadi mo gamahan kepura sing di mo gamahan gusti pang mo pusongan yen ane mo keriting potong rambut ada anak adep pedesal ngai pusungan utawi ada anak adep sangul subo pragat ceciren pusungane kengken ane subo geriaste ane subo laki rapi popusungane ngowinu oh iya subo nak merapi mau kuranan mau pusung tagelan yen ane bajang-bajang popusungane gogonyeran isi ngelenteng mau gemol jaran oh to cirene oh heci kedek umpok si jambat gak mau sangul ini ada de kie ipleng ngayak de puro nang kie tomen nganggo sangul ngangon sangul oh nak loh itu si tawang gitu nyentu desa ketut rai namula antang rabenne kan dewa gede mayun klian adat banyar pogama ngane to oto bo antang de kie ngayah eplang dipuri ngujung ada karyo bokebek ya nganggo sangul lantas bo piodalat man ngayen sekogong apa jajo kukus satu rai begitu sekandong dia petang daso taneng apa jajo kukus jajo kukus ne mewadah bodak ke dong tekep bodak ke bawah ngono mewadah jajo kukus seseng masibah suwon kan satu rai suwon sing satu rai banget sekogong gebe mo nyuwun keto Harwan sing mesebah tekep bodak sing nyelet ya.
ki sampe skogonge. Yo rere nango sangol ngatut di sok. Jepet kan teka bodake sangolne lane. Ulung sangole teko cicenge caplok gitu. Kadene jajo kukus sangol dak. Bener dua gede mayun paling ngelong-long sangul rapet. Itu namanya kesalahan teknis. Gitu. Salah teknis sedane. Yen sangule namisi tali. Mesti tali. Tegulan di boke bungselan ditu. Gitu. Subot tekak tegulane ada landas tebak ban cucuk kone. Potlot. Rupane cara potlot ada, ngena ada cara trisula. Gitu. Jong lain nebak pangkanti tembus. Oh, berarti tembus. Ada masih susuduk ione Apa do. kasut semane to kok cucuk kone to? Cucuk kone ne nebak sangole pangkanti tembus. Artine nyucuk. Subakti ne pang tumus ring ida Sangyang Widiwasa. Oh gitu. Okol cakupan limo nuju mebakti pang mecakup dadi besik ngep. Pang tumus nyucuk buka anus dupo ne nyucuk memenekang pang ketrimo antuk ida Sangyang Widiwasa. Nah, itu kasut semane cucuk kan. Karo ya canawang. Jani kene Kengken. pang ledang pang lilo kayo ni dane mekejang. Mudiang. Aturin hiburan. Hiburan. Rupa apa? Megening ci jacang duit. Mau gendeng duit. Bareng-bareng ci jacang megening pang rame. Nah. Turang hiburan. Ambilang ingat ang nostalgia ne subuh liwat. Jadi ngalo-ngalo. Loh, Nah. menjudul Asmara Kelapa Muda. Alias bungsil. Sejudul gendingnya dok enak. Oke. Bareng-bareng. Nah. Bernostalgia kita ulang bernostalgia sambil gelar tikar ku petik satu kelapa ha 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 Usan baurin duet bareng-bareng cai megendeng aja icang. Tejak ngangang cara jair ngamangan bungut si ngomong. Jang madingang gede jikat ngangep jang. Nget kecung ci buat pet. Jumulin bareng. Dek sun tunggu-tunggu kedok. Nah bareng-bareng parame. TBC. TBC cang sehat. Nah. Bernostalgia kita ulang bernostalgia sambil gelar tikar ku petik satu kelapa ha 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 bernostalgia kita melah satu kelapa sebelah buat apa sebelah buat aku ayo kita ulang ayo ayo kita ulang ayo belele belele ada geneng misi belele Rap itu. subo angsal rap kalau jadi sing belele Kengken. lai 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 ikan 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 di lautan jadi bengong melihat kita daun-daun kelapanya kepalanya ikut bergoyang keasikan asmara kelapa muda asmara pantai jelita burung nuri terbang tinggi naik turun di atas dahan mari-mari kekasih hati aku rindu padamu nona rupamu cantik parasmu elok oh, 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 oh.
gampang dekat, ingin pula sabar tunggu. Kalau dekat nampak jua, rupamu elok tak ada panenya, suaramu nyaring nan lagumu madu. Hujan di malam minggu, aku tak datang padamu. Bukan aku tak mau sayang, hujan di malam minggu. Bukan aku tak mau sayang, hujan di malam minggu. Langit mendung mas, hujan turun mas, angin barat goyang biung kaki tebong. Begini nasib jadi bajingan. Hujan bajingan. Begini nasib jadi bujangan, kemana-mana asalkan suka, tiada orang yang mau larang. Hati senang kalau tidak punya utang, hati senang punya pacar dagang pinang. Sandang kulentang jukut gedang mentanti-tanti, jengkol ika jom subangan tal bakar patik, dot yang patik kotiangan nubayang cerik. Dia gulam gede. Adi gulam ramang sih. Tu yang cijak jam gedeng tu be bung nangkil gitu ke karuan. Nostalgia burung nuri bukan. Tebang buku selimuran pekayun rane biar kisis menetir. Yang penting di Bali tenang. Oke itu. Oh. Apa kedek kang sih? Tuh begenik itu. Biasa ingat kan dalnya Gusti Ngurah. Man. Ingat kengken. Ingat busan man ngintip. Tuh cai sing biasa. Tuh nak kena biasa ni jelek-jelek, nak biasa laksana. Masih sedonya itu. Kengken ni penaten ni, pik manying-anyingat. Dia ni nanti. Tidak nak kabong dua kau istri. Itu lah. Sekat dua kau istri. Dan Gusti Ngurah, tak cie. Pik, sekat. Kaya cek. Lak ate dijak. Tugasnya kau taleng sikit, nak kita juga satu kapok. Yen bener dadi manusia, mulu patut ngelagae. Apa gue nani jani? Jagat sikar petuling kelintang lokah sejeroning pariwisata. Rumawanan para turis manca negarane mekejang jeung mucuk mai. Nyak wen bisa lantas bener magae. Bisa lantas mukir nyemak kayu wetugan. Kletok anggon togok sing dak ditogok ya. Nah, di subane dak ditogok adep sing sinah mal. Adol ring turis wong duro negarane. Janten nah kue boleh jinak. Ya pinsik. Maaf paras jane tugel. Bisa ben mukir paras. Angin bodogol. Nah, anggon alih adol. Le boleh ina. Nah, ne soleh, ne lantas tulun timpal bakat ukir. Apa bakat sejabung musuh? Gusti, kene antuk titiang. Kon kemana ada titiang ke Gusti? Nyinderin titiang nih kok. Non timpal ukir kada ukir tulun napi nados nih. Sangkan dadi lemo melajah bener ngeraos penganutin ane badan pri kayu parisita. Mapan ada kenucap awiya kita mujar kinawi karna sebenernya. Yen dadi ben pelapan ngeraos
Do ulah besu apa buen ngeraneang anakane mirengan sakit hati tersinggung curah janda Surah. Do ke wau ni akti kitiang. Atorang ini perlu Gusti sareng do bogong istri. Kasado di tiang. Manying-anyingan kene teh. Ditong duka. Yen tiang sing sangat laker memedeh marep teken paman. Apa pun paman parekan saya. Sejatine gini. Paman tuh salah tampi nah. Ten mana punika? Ada tiang pokok nyaranin di dua istri. Nggih. Sing jek itu cerut tutur pamane pisan. Dados buron ya nampak napi no. Mengingetan. Suwo darmane dadi parekan paman tiang nerajat dulur. Si mula patek nampak ini dua istri. Nyak gue jadi. Paman kaden Subonawan. Ini ke kengken pekibah bumi sigar petung jani. Petung. Ya namangkin nanti titian teh mangiku. Sasukat ari kalau Gusti mingsikine mendados rabi digoreng kuri dan mangmu kurine banyak nenten pati tangkin rasa arang penangsilane semalih te piragi titiang pekrimikipun dibertak jane banyak utamane sabu yen bangyang te mingsikin Gusti Ngurah dane Gusti Ayu Bedawati atepung mibar menawitan meduwe pikayun mangno dados rapi napi teduana sapunika santukan dane morago sedeng-sedengan dukapan yanten wantah sangkaning pengekan ajin dane mumpung melinge ring kursi agung yen kengken kaden unduk Dendi aji nuturin pukulan tiangnya. Coba, sing ada wang unduk, jak sakit ayu udah dirapi. Nah cerat atur pamane pisan. Ini mulai sangkanin paman agung pemekas tuan tiang itu. Ane angon tiang kena sesai. Tiang marijani dua agung lingsir. Medrepe pikayun lakar ngamet rapi. Pikayun sapunika. Nah iya aleh antas. Sing duka si dua agung istri dihapus. Andun alih. Mangun enten ngeman. Ini jak soleh. Yen kengken kasden rakat raden ini cikar betung. Menawi keni kena sekunan. Menawi. Dia sangat lantang lakar. Menik bakar. Yen liu benang raos. Pasti ke liu lakar. Tiring margiang suwo darmo ne pinaku parga. Paman. Yang samakut pergi bupak sing ade gawe lakar nutur liu nggih tapi encen ngalah nutur liu pengadilan sing lakar sak tiap laline dan pamane nah bisane lali anggusti ring kikian dia nak lain mesemaya ring dua istri dia harus kuning ngerung nggih makin jadi pacang wenten acara mesesanyan ini Wina we atuh buen tegas bucanan itu marep teken dia sak yang urin paman nggih napi bentan iki ane jani itu dua istri kadang kebuen-buen dipuri nggih mapan kempu ban biang kualon mekas bisa tiada dirapi nggih nah murah di pelangan jani ane sanang glantingin gelas sejauh murah atuh sing buen tena nah pengitih telah marep teken murah denyen murah tuna supakti marep teken gelang pemekas ritat kale kelah lakar medal utawi kelah melancaran desen murah joh-joh pengsetatu bareng aja gelang do mawanan tiang setatu parek sareng itu eling setatu teken wacanane dona sapunika nah jadi mapan uling lung jani tiang sing mantaken ane jejak tiang cen sing mengapi duka idenya dan menawi Wetan wenten aring jeroan ida sebut eling niku Gusti parakan yang punya matangkil kepuri walau ide seade dipuri nah lungo kena tamanan penyeruane mongket ngiringan lungo kaudiano ta istri dauh kalimangken ten gerah toyo semang lungo kena tamanan sekan paman pone semekat apa nih tiang mangihin nah ini sen papan paman bisa
Dua kan paman gangsar matur. Sampun aja sapunika mau baos. Paman yang ngokasan kudiana. Kuningan dia lakar tangkir. Begini. Yen ben itu mengaku sumarep sekedia. Pisannya paman matur nah. Ya sapunika titiang mau pamit. Kai ngiringan. Nah. Ipun nak bohong nak luh-luh. Sangkan paman di pelanggan itu salah tampi. Don wenten anak sapunika. Yen raga dadi manusia, pembisa nyidra anak. Yen ada nak demen ngukir, bae ya lantas pahat. Tur maneng kayu. Sinahipun teman ngukir. Papan iki sir demen tekan luh-luh ceratur pamane pisan. Pun bohong luh-luh. Jepleng malu ya. Pangyak. Begini nah. Sang saya kena tiap. Ini nabi. Cenah mawanan. Nggih. Nak kena lemu nyenawang. Diarep tiap aja ya Supakti. Atas di jalan yang lingkung sing tak apa. Sing lempas saja buka bibi dekap semang ne jani gelah medal. Nauhin dewek bibine pangsi detangkil diajak. Doning syarat saja kain gelah lakar mewirasi kelawan ini. Iringan gelah bibi. Inggih hening asapunika Ratu Agung iring durusan. Mangan buka jam. Dadi adenyen kayon gelah lakarnya selah. Iening gelah eling kapining pariun lukane sebeliu. Saja. Lawas tidak nakiling sir ibun gelah. Subenilar gelah dewa. Kiwa lepang ubapian yai panjak mekejal. Kitu masih suwecan ide yaji kapining gelah. Subengawat tuang anget kayon gelah pipi. Kaneng tegone jani. Suweja kayon ide yaji ngrorohang gelah biang kualu. Toh udah dani mewalik pipi. Sedada jejah kayon gelah. Ratu Agung istri. Dados nenten simpang sekali ucanan paluh Cokor Dewa punika Ratu Agung. Maka sami taler sampun tatas antuk titian. Sampun api kuentenan paluh Cokor Dewa dikiring puri Ratu Agung. Sakewanten rite pengan mangkin banget titiang lungsur ing paluh Cokor Dewa. Sampun angkarinekan punika angin kayon Ratu Agung istri. Menawi sampun sancita karman paluh Cokor Dewa. Ngemangguhin asapuniki pemekasane mangkin. Paswecan ajung paluh Cokor Dewa aksi. Kalih pangbaktenipun ipanyak taler aksi Ratu Agung istri. Manah titiang sane mangkin. Bacang iringan angan paluh Cokor Dewa. Merika kaudiana ngelila cita. Dumugiri sampun irawiri kering udiana. Dumadak sehananing dukitan pikayon paluh Cokor Dewa punika. Presida Purna Ratu Agung sampun api. Ayo bibiang. Iya ning ketu atur bibini sedang melawas saja bibi. Kayon. Duaning uli di telun jani. Ingurah sing ada tangkil kapining gelah. Nyenawa. Sembangane jani ngurah sebenyanto sang gelah dituju diana. Pang dekaset iringan gelah bibi. Inggih
margi. Pedidian paman tangki, Gustin pamane nak hijau. Aduh sipun bengong. Kemudian tumen jani paman gengsi buka ketu tangki sampai lagi dan kemana jalan anak yang baruan dia matasan. Nak beli ngudiang bengong. Ida dua agong istri nganika kan beli. Tadi newek kena beli tangkil. Ini namanya. Beli mata kon malu kene ilo. Ulu apa tuh? Uli sembangan dong ngiringin dari bagong istri di udiana. Do dadi tumen tandrong pedakone kan tiang. Sing jemara uli semangan, mula sedata tiang ngiringan dari bagong istri. Sing man ngiringan lo pijo-pijo uli tuni. Sing man? Nak kengken beli makesiap. Kaden beli di bagong istri mo kaneng. Ditu sedungkur Gusti Ngurah. Gusti Ngurah nganeng anak lo. Ngebot ngelinggih sepeda motor baru menang kajang ngowe mau sang lakar kok jeluk gebet yang dibeli ngortona ngortang ane seng-seng jodoh agong istri maganeng matan beli ini selong ingatang uli duri tupokan beli percis bagong istri kan beli bengong sak mau pangan sajan tuh di sajan tuh di ini lo ngiring bagong istri nak lo nyene gandeng ke Gusti Ngurah tuh lian sajan kita tuh tadi lengah beli lengah kengken jekebet kedeng nih lo tuh pang jebulung nas noleng di ona borang ona ngebot yen cang ngedang nak ngebot sing cang bangko pai dona tuh sajo Paman King. weh lo kengken ane bengong beli apa tuh? Gelot to bangkiang Gusti Ngurah. Kenjel molo to pisano metumpok kene bades megane. Beli duri na percis ke cara doagung istri ngena. Siseng beli medas sing santu. Apaan itu percis itu beli? Bot. Patu ngajak lauli duri. Saking ungkot percis cokor dewo pangihin titiang. Apaan nih patu Pak? Patah santu saking ungkor. Silet percis saja jet. Ordo apa tuh? Silet percis saja jet yang mula patu besek tuh tawa. Silet bagong istrine. Jet jelma loh ne belar tuh. Jelma belar kita orang silet medur temo engso tango jet ne. Oke tuh kena beli ngordo. Ajan. Apaan bian patu beli? Sukrot. Oh ne. Nah, tuh aja bawa patu aja rambut gitu jadi ordan beli ya. Dona guyu ang lo. Mantap. Jani introspeksi ke dalam dirimu sendiri. Yen lo cerita ngelah tunangan cara Gusti Ngurah, asing mecunguh na lo saup ganeng kengken kenah lo perasaan lo kengken. Bi, cengah pasangan beli. Nah. Di kengkennya kajak Indren nas nemu kadado, pang mati, pang sapeh, pang patu. Pang sapeh, lo pocol. Dalam dua agung istri, len keres. Len keto tas Gusti Ngurah. Sajan beli Subakti. Yes, Subakti saya ngedong udang beli matur. Yen keto mau penak dan Gusti Ngurah mah ireng dini mah tiang malu ngireng ini. Yang Gusti Ngurah penak. Neloh kali beli. Kemudian. Yen bakat ke gunul bok nem kejampang sing juari nengok kemeswan. Kalau bang Sajana, mau ngalin mah. Yang pamit.
Ada nyet. Buya leh gingsir tu. Apa ngajang titiang lungsur gang renes silang. Priyantukan wau titiang boleh tangkir yang ada ledangan. Pelangane Jani ane sandang tiang gelanting ada sing benden ngedemo mapan tiang merasa selawas tiang murid tiang sempatung bareng-bareng memarahkan aja ngopi atau penyeruan rumawanan sekadi tiang sing ada rasa let sing ada rasa kimut lakar metakon deket ukudan mobil yen mau olah tuturin dia apa mawanan itu dua bong istri mengaku itu para tiang kangen yen biasanya tahan sih itu mengaku itu kasih kan untuk debat Udah beli. mungkin kayak mungkin milu gitu nah Ya ini kemana ada di tiang? Riki sina wetan bebai bongol. ya nak nengin tuh kena bebai bongol Nih, tan mau kita mesop kita kecapat nget siap. sekan gitu nih Mirip. misi Sekan mirip. yakin kan Napi. ngenawan Nih, sing kekitu ceratur pamane napi makin. nang paman matur Jangan. Ket lian paman matur itu kayun mau ucana Ring itu. yen sing kayun mau ucana kek kaponen Dijak kita. mere Nih. Supra. Para kedua gingsir kita minta takal pergi kamu. Para kedua gingsir minta takal pergi kamu. Para kedua gingsir minta takal pergi kamu. Minta takal para kedua gingsir mau meriki. Terus gitu. Yang dijam udah kepek. Terus gitu. Ini kental legit nak jenik ini. Peninggalannya lentik. Bibihnya manis. Pih. Renet gimana kebiasaan sih. Ih, jegek. Nyaman biji ada bisa. Nyaman biji ada bisa. Biji itu bisa lali. Biji nyaman biji ada bisa lali. Biji ada bisa. yen mani-mani yen gedeg pasange adeng-adeng ros banyak kelapan tur maning banyak nyulur lause de jang ngercep cercengceng kebes tur maning yen bin mani puan bahasa pede kangwang bibih kan kene nyeng itu nah de kayang kelimo kejang kebes yen keles lah nanti ya yen tanggung jawab Dan Rama, Ya kano keles, waya atas keles, yang ngalor jawab. Yang tanggung jawab wayan keles. Kita marah. Ampun becek kayune, seneng kayune. Ngane nak lu persis cerita dua kong istri. Tot, Kamu keceluk. Tur maning jadi patuk jersilit. Ya. Raos apa tuh? Hah? Nama kena bener raos? makan asap napi di tiang. Napi. Sangkan bisa ngerausan tiangannya lu. Mulai sangkan mau nepuk kenapa kengken? Gusti, yen sekala mangihen yukti nenten
kenten di tiang Gusti. Men? Sakewanten di tiang purun matur kenten ring Gusti. Wit sangkaning parakan duwene gingsir sene wau oleh matur ing edad wakung istri. Gingsir lah kae ini. Nggih. Weh, ali mo. Gingsir. Oh. Bagyo kene. Dane Gusti Ngurah mau pico pipis kenca. Si boy cheno. Apa? Sekan. Kang sing cheno. Ih, jane jene. Tiga tane jani. Ne. Hei. No ngelah mata gede-gede amun balon montore dengeng nih apa nih? Adut dan Lak tak muncul nih. lanying mangan. Yenane lanying tur maning ngane mangan nih ngorok bang pamane iki. Mati. Mulai sana Pak. Gusti. Ki enek Gusti nih. Gustai. Melang ngomong iki. Gusti alon-alon numune, alon-alon. Wau dijang mangen katgo puniki semono saking sarung jadi. Men? Katgo puniki jadi angin madam impun. Men? Aduh Gusti Ngurah. Mapanipun jat mocorak rumah sati cengbrung titiang lah nyamuipun nedan sana katgo puniki angin ngamadem jatbo cacak. Men hitungan pamane iki. Banyak titiang upotek mapan titiang nyamu. Nah yen gitu jatuh pamane suk semua tiang. Nggih, Walau bukti yang yen nih. Deraus kan? mangkin. Bener? Nggih. Bang tahu aja nih asal. Dan mau bukti. Ye. Bo mati. Dan Men? Badik. Sing modaya, Cak. Teken kebisan cai ini. Ngemela buku cai ini manis. Mau ini dia dua isi. Sing nyak kahangan niko. Pangkuto dan Gusti Ngurah subuh mau takut. Nasi mamancine, bas besro, pak solas, nek kene kan pelajar di pemarakan, menjajak, lek jak. Jadi ngalang mah, biang. Siap. Wah, jenik. Milu, gitu. Jang milu terlibat tawang. Pemilu lah terlibat, jadi wah baru lo ngotot. Milu. Weh. Engket. Gisi yo, paksa ngadai. Oke, Dun. Ayo, gisi. Nah. Li. Tu yang dini beli nyelat kado dan kemudian mau tegak di bangki anges senang. Nih, rendang. Bos gede kena he. Di bangki anges. Nah, tuh maronya bangus. Kijak matanya ini. Buka penyumuk ikan tampak, becece. Kijak lebih bangko. Sesuai dengan bangko. Berdiri-diri mati itu kesuatan. Baik benar menangkap orang jangan mati. Yang dijejak bangko kita mata ini. Yang jiwane mati diwasen nih. Yang sekitar bangko dosa. Wes, patu nih. Yen benom wani ane sandang lambehan apa? Kaden kanjut. Tung dadi bungut lambehan sangat san. Tur maning ngon kadi rasa tiang. Teken kepisan pamane nutur di karang kepatian. Nuturin pukulan tiang. Tan bina kadi begawan rone. Walau disupane tlak-takan. Tutur karawan praliksana sing manut. Yen kene betapane pule larang paman. Kulit begitu yang ada, sake walau anggo sing ada. Ingat paman. Wasisto nimitanto. Pati kepangu
Uliane raos menusane nepukin sangsara, memehan mati uli raos. Ingat apa sih? Jepang kuping ditiakan tos, tapi uang ditia puniki. Tados duko Brahmantio keringet las kantos melihat, tapi uang ditiang sewe hatiane. Sing merasa tegen belit. Tonton ditiang ringi uang. Paman matur ngeraosan tiang aneh naluh Banona Supra kemu keceluk nganeh naluh persis kerido dokong istri. Sila nyaksinin yang ngomong itu. Tadi dengang ini. Sila nyaksinin. Yen paman dot tegen saksi. Saksi ada. Tiang sing jong oleh saksi. Nip mongkai pernah ke saksi. Apa saling angutin bawang lenyak cara wayang golek di televisi nih. Bangsat keparat. Gede san kena. Ane kencen munyin beli nih, atur beli kan aku ini tadi loh, bani tadi saksi, hah? Bo Praga. Dengkek nengeng nganti gede mata, pangeranan yang mirip nyak jejak itu kena beliau. Iya nyi jejak kan mata gede, johong ibu moyong, mecepol mata ancang niwang setau mata nyian. Cang sing jejak. Do dadi tanruh wen ulian sap kalau takon. Kaden mula saja beli maro matur kenida dua kong istri. Paman gingsir, mendadi paman newek tangkil dan Gusti Ngurah anak hijau. Kaden gitu ada dua kong istri kan beli. Beli landas ngodong ngajak cang. Mula lengkuni lo ngirengangi dua kong istri. Kaden beli dua kong istri, gandeng akan dane Gusti Ngurah, dane Gusti Ngurah ngandeng nak lu, benang kajo, aji ona supra baru, masang keceluk, silit tepat ajak jet. Kaden gitu beli maro ngordo. Dija ngomong kita belah. Mara dini. Dini tahu. Bolos. Jak durus pada Mang Gusti. Ada Pak? Jak metelan orang awon nih. Engke. Jak anjuk Gusti. Nulakan pramu bela deken aing bukan, hah? Makin sedumun. Titiang mangno boleh mataken ringangan Gusti asapun api hasil titiang matur asapun iko duko itu dua istri ringangan Gusti titiang wawu matur asapun iko ya duko itu dua istri tadi mau balik kori paman matur di dukesan pengkuda tiang matur itu sing kayu mau cana kayane mungkin milu kue kawan lah penyeruannya kue benar ceket becek yang sing benar penuh kembecek itu nah duko dua istri pinaka ciri ida cenidra rengangan Gusti napi te doang ida cenidra atau cemburu kalau tidak ada budang di balik batu kok cemburu kalau cinta tanpa cemburu cinta yang hampa kalau cinta sudah melekat tai kucing terasa coklat Aja kucing rasanya coklat, timing rasanya miong. Nah ulo sane. Tidak nak nyudokin pekayun itu dua istri. Dong oh ya. Para kanak benar-benar dasar matian. Yang ganti paman mati kudiang mah. Asaman pianan. Kudiang nih. Gedo kemudian syarat ngangkol nak dilongodon Donget luwung baci ngisi di dua kong istri si jauh di mongket tolong mongket aduh lo Apa ada syarat saja? juga sangkolot kini gingsir saja ya kena resno aja ya Yang ke karuan konen lo nah kini mumpung lo konen be menipuan pasik ke benomen sekolah sesupani yang makyo gitu anaknya kengken. unuk yo mensanjane beli teh sepenawa Kengken yo. kiratu mumpun tiwas tek perempuan nyilipis doang asal kali anggon mayang listrik Ken beli. mau Saja geser. Banyak yang aku, saya yang ngelah nyile ya kan. Lah
supaya kita sing ngelak ribo iki guys. Nyile pipes ngon mayang listrik. Lo bakal asin lo. Lo mongkek. Ya. Patuh nama timpa yo ajak ngoto beli ajak nang ngoto abjok. Kedo. Nah, nang orno beli apa kalau tak? Lak sing ora kan nyamo apa ben ajak lo budang lak. Akat yo namping pipis banget beli bensin bol yo. Yen sing beli yo ngelak pipis banget beli meluk ali beli. Yang tiang ngelah bang, tiang masih beli yang sing. Lo kini tak dalem lo. Bang bakat yen abedik pipis beli ne. Ini duduk ni. Penampan kalung sing mekelo po. 2 bulan lebih. Tugas penampan kalung ane liwat ne boyo nganggo kucit guling ngaji telung benang kali. Kan beli. Bang bakat beli kan bedek beli nyaru nyilip pipis tuang setali tugas puan teken yo. Oh, kita unuk nih. Oh, yang kita jani. Yo ya, tene nu mutang kan beli gue. Dia mau kusir peluang sila dijak mitung kan. Nah, sekarang siang kan ngajak yang itu. Sekarang lu. Beli. Tanpa semua udah beli ngajak nyamo. Gitu. Aja nih jelek-jelek kan nyamo sejatanya beli nih jelek. Gitu di bicara orang dilek. Mantu beli kau dengan aku cek kulin kan dia jadi belum menang kali ke sekalung ada kan. Lo se panawan. Tugas beli nyuang kucit tuh ndak ada satuan beli yang nganggo. Patuh nganggo nyile nganggo mutang ke patuh. Kira kira mutang tuang sekali. Beli nganggo belum benang. Belum benang jangan laso. Jadi beli dah tene nu mutang kan dia ben sekat 5 kali. Dong beli mutang. Nah. Banyak ya. Kemudian utang sangat tang. Beli pembekas aja lo syarat ada. Syarat kenapa? Iya, sing merasa. Kau kaun cedok udah ilah lo. Iya ngelah. Ini katik ni kudian. Katik ini cedok mai lo. Jani. Au jani mai lo. Ayo nah. Ngengken cek kira mau pangan nanti. Ketebuk rasa ulun aten di tiang. Tadi gitu. Mau pebeleh kipun kaki ngadekan cedok Gusti. Nye daging ser. Nge. Dia naik paman salah tak. Di tiang cedoknya ini kadek ini tiang. Dia nak metunan dia tuh yang ada cedok mungkin paman repot nih. Di tiang cedoknya ini kadek ini tiang. Yen bener runa. Pisang bener ngale gae. Yen mune cedok konden kate to. Di tiang mangkin. Ya di tiang pamit saking Riki itu kita Gusti kang ngate cedok nih. Nye. Ya, nye. Oh. Gimana tuh? Weh. Makin ke. Ini. Kelintip dia dah. Kelintip. Tidak ingin terkejut nih. Weh. Ngatekan cedok, gesek bangkat tuh di tiang ada dulu. Weh. Ngapain? Nang dia apa mati nih? Nang udiang apa mati? Man, nang dia. Nang udiang. Iya takon nang dia apa mati? Nang udiang apa mati? Angon paman gendeng apa gitu? Angon ngale usung. Ampura yang sekian-sekian kadiwau. Riyantukan para kanduwene pun paman ingsun. Dados purun matur katih sapunika. Muastu coba dewa mangahkuduken sekian-sekian. Sing sandang urah matur buka kintu kaping.
Sepatutnya nih gelah ngelabuang bawas kapining ragan murah. Aksa mang masih gelah nih busuk. Pas kedropon saja gelah. Masa mitra jelek, masa bang jelek lah kapining ragan murah. Doneng saja jejah gelah kaliwa. Dipet Praden misi lantas buka turi paman bingsi kapining gelah. Kudiang gelah ragan gelah. Ratu Gabung. Sampuna Cokore Dewa mau canekan Istanbul itu. Tur maning sumenia rembung paten titian. Napi malih sikian titian. Kadirasa urip titian katuringan Cokore Dewa. Ruwenang ini ketamatan titian dados parekan. Titian risasat tekia kupat menjantan sampun nenten persisi jadi keledangin kayu. Sing sandang ora besanget lah karena napang raga diajar. Yen dia moneka dirasa baktin ngurahi kapin. Apalah karangan belah wawas. Sepantun titiang murid, titiang nenten sur-sur ngaturan subat. Wahyu diatmika sekalenes kalebatin titiang. Menawi Cokore Dewa kantun sumenia, ring ini kan titiang ngaturang ayah sana makin ayah. Ratu Dagong istri. Palunggo Cokore Dewa kenikayang atuk Yaji. Mangdane digelis kocak tangkel kepuri Ratu Dagong. Ide Yaji sampun nyantos ring puri. Inggih. Inggih. Yen ing asapun kedit yang lungsur mepami. Dit yang pacang tangkel kepuri. Terus. Sama kipakane. Ngencah lantas peluhe pesu. Jatene gawe apa jemak murahne? Cara sing ngikut teng dhewek murah kaden dak diparekan. Parekan pawakan Pratiwi nikel ajak nyatu lantas diningen. Murdane jagat ni patut sungsong cakupen 5. Merago akaso yen hidup pangtawan murah. Makenah bener. Dukapan sido macapuk akaso kawanang Pratiwi. Sejaban bener nyak cara sesengak metu di masa nang reneng apa lakar bakat. Mami dang lugur matur sisik wagu. Wo sampunan salet arse ring titiang. Wenten titiang melaksana kade wau. Kumanti titiang aturang ayah. Napi iwan titiang aturang ayah. Rengnen titiang merasa dados parekan. Merasa titiang unas lungsuran dikirim puri sikar pedung. Napi iwan titiang laksana. Kayune. Yen unduk murah ngatur ngayah sing adenak melihat. Mulun ini acap-acap ang bapo. Kewalo buka satuan bapo nebusan. Yen awak parekan mungkin among-amongan bener nih. Dijo bener patut nongos. Soalnya kena nah. Liu bapo nyerita kapin murah. De pesannya murah salah tapi. Sing ada nyenyet bapune bakal malasang megateng sih murahe ngiring danake agung sing ada. Yen murah dari apa dini? Titiang kumanti dados parekan. Oh merasa murah dari parekan? Yen murah kelawan mbak mekengken. Wantah kebos memisan wagu. Oh memisan. Yen merasa murah ngelamisan, ngelampok. Suga dadi Raben Duagung tedong jaga. Tujang murah sing bisa ngobelaksana. Yen kata laksana murah busan, nireng itu Duagung istri. Rasa murah sing ngajarin tegak bakal ini dadi rabi. Risapune manah-manah titiang. Yukti wang parilaksanan titiang. Kemon
aksamaya. Sane mangkin wenten pinunasi tiyang Sumatera. Majang ringmo riantukan saking nemene neduni tiyang mriki menawi wenten wecana sanitakan durus pamojana. Gini Rat. Pang Presiden yang murah nawang awenan tembok mai. Teke nongoken dewek murahe. Mapan singaken mo di Jago Tengah tuh Padang. Cekati teka rasa sing laparakan yen purine dini. Nejane mbok putus murah, kamu ditungaturan ayak buat Padang. Mangga nenten kasep wit sangka dititian sane mangke dijang untuk pamit. Lautan. Niki wawu ya Haji, inan dayene juara 1 Haji. Dayo ni kengken nih. Dayene berak-berak. Kene nih nak subuh kawis taro bapur raos sango patih agung bungkil dayo ni usak-usak. Menitungan jenenge jane kengken. Haji. Yang mau pamit Ji. Aja bos mantan Ji. Mau pamit kalau menjangkut semangan. Semangan nanti yang bakal menjangkut kan Ji. Menkel hijau. Ngiring ada dua gong lingsir ngaturang rayunan Ji. Pangsing jeneng kedukian lautan nih. Yang pamit di penting. Lautan.